Dinja l-poddata numru 652 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisma' minn The New Victorians, Chess Gallia, Baġat Gilbert Gauci u Tedjanti. U biex nibdew l-lum għandna din minant Skald. Sakemm iżommni f'qalbek nifsi tal-azzar. Mal-intbaħt Mindilx mill-fantazija għal-ħajja mimlija u l-maħt Kwikeb jarmu d-dawl b'medda inkandescenti mill-baħ Dija ħelwa tan-naqni tindijes ma' qaddi bil-fjur Dawk l-win tal-qaw sallat bis-sima fom tal-kulur Ossessjonat Biex inrossok ma' spalti Immur tal-ik martri fit-tmien Din il-ħajja qasira dan l-omor li karkar ma' żmien Jgħidu spiss l-imħabba għax mara tinqaleb mal-ħin Iżda dak fis-sfond qalbi bħal bratlu ankrat mad-destin Nasar klimi fuq karta u nwassal xewqietek l-istess Kif ġiffen jisbarkan Verċni mill-aqs tal-progress Sedjal il-ħonti weda li nsibek miej lejlu nar Dak li zrajt kibben miej rajt l-arbli bil-frijaj wara ċpar Sakemm iżommni f'qalbek nifsi tal-azzar Sakemm iżommni f'qalbek Sakemm iżommni f'qalbek nifsi tal-azzar Sakemm iżommni f'qalbek nifsi tal-azzar Kif għana? Iltqajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant Is-652 waħda f'din is-sensiela u hemm dettalji kollha dwar il-poddata tal-lum kif ukoll is-651 poddata l-oħra f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Ħana ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta x'għandna poddata pakkjata forsi ftit aktar bis-solt illum imma dan l-aħħar qed ikunu pakkjati iktar ukoll xorta ma insomma. The New Victorians qed jippreparaw biex joħorġu album ġdid sa dan it-tant għandhom din is-silta jisimha Running in Circles. I got so used to you and I running from the rain and getting this train. I keep coming back to what I've always known. It got so easy, you and I whispers in the dark, in the park. I keep coming back to you, it feels like home. What we had was so real, I didn't know it was so rare. I could search 1,000 stars, stay up for hours for someone like you. Run 1,000 miles looking for highs out here without you. But
coming back. I keep coming back. I keep coming back to you. You feel like home. 1,000 stars stay up for hours for someone like you. Run 1,000 miles looking for highs out here without you. But I'd only be running circles. You got me running circles back to you. Running in circles. Running in circles. Running in circles. You got me running circles back to you. Running in Circles minan The New Victorians li għandi nifemija wahda mis-siltiet li sansibu fl-album tagħhom li għandu jkun fidejna dal-waqt. U semmejtilkom dik il-website ToniSant.com fija mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi nħu biex dejjem nisma'kom kif ngħidilkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi silta ġdida jew kellha xi ħaġa li forsi tkun ħarbitli li nistanka nikkonsidra biex ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter u anke l-Instagram imma l-moti preferiti għal kuntati jibqa permezz ta' ToniSant.com. Waħda ġdida minant Chess Gallia ta' ħajsima Needy. I'll ring you right up in the middle of the day. My intention is to get attention. And when you watch a little game on the TV, that's the time that you could be here watching me. You say I'm high maintenance, but so are you. So when I want you focus, you better come through. Although you complain that your girl's insane, deep down you know you like it. When you hit me back, then it validates the shit ain't just one-sided. You like it when I'm needy, a psychopath. I ain't that bad, but damn, I can't be needy. Na 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 need it. 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 Wanna hear I'm pretty 20 times a day. It gets me in the mood when you reciprocate. Better when you keep me close. And I hate it when you talk about your ex, you know. And you think that what I said could be a joke. But if you text her, I'll cut off your favorite clothes. Although you complain that your girl's insane, deep down you know you like it. When you hit me back, then it validates the shit ain't just one-sided. I'm typical, but it's not my fault. You like it when I'm needy, a psychopath. I ain't that bad, but damn, I can't be needy. Na 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 need it. 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 I know you think that I need you, bad boy. Oh, you need me too. I know you think that I need you, bad boy. Oh, you need it too.
Nidi jemmek minant ċez Gallia bazata fil-Renju Unit u spiss ninkludu anka siltiet minant Maltin bazati barra minn Malta u kultant anka nies li għandhom konnessjoni ma' Malta li mux necessarjament u ma' Maltin li kultant nisuhom kważi bħala Maltin ħalli ngħidu hekk u li kunu qegħdin jagħmlu anka xi affarijiet sew f'Malta kif ukoll barra minn Malta. U wieħed minnhom indubjament f'dawn l-aħħar snin huwa baġat bil-Arab pop tiegħu li jena nsibu affaxxinanti ta' sew najtalija, ma nafx, għajdu li jintom xidrilkom, għatilkom kif tamlu kuntat miħaj permezz ta' ToniSant.com, ta' paġat il-ġdida jisima I'm Here. It's special. Let you step all over me, خلاص حبيبي تو I'm done. You never saw it coming. I knew you were the mushkila من أساسها and you just had fun. While you broke me طرف got my dreams so I'ma live on, got my goals so I'ma head on. مش عاجب حد ما يهمني حدا أنا عايش second by second. Oh just needs the beginning, the future's mine I can feel it. هناخد خطوات تمشي الفضاء حبيبي in it to win it. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. They threw me in the lion's den, yeah they thought they could end me, but جات رافع راسي فوق. So come open up the door, I'm here walking but I'm ready to call this home. To speak on the break the floor, open sesame ladies and gents, welcome to my show. Look at me, I'm like a ninja, شوفوني يوم بعد عشرين لا. One moment I'm here, the next I am flying to the sky. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. Hiding behind something else, and I just feel ready to be me now and just I'm Here mekmela minant budget. Għonek għabel inkomplu dajab li nfakkarkom illi din il-sensiela ta' poddati ta' Mużika Mod Ieħor, apparti li tolbot mal-program ta' Mużika 21 li xandar fuq Campus FM, hemm ukoll il-verżjoni video taħħa li sibuha permezz tal-YouTube. Fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe kull meta toħroġ edizzjoni ta' din il-poddata, jekk tażlu anke dik il-qampina tirċivu notifikazzjoni u tkunu tafu allura li hemm edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor. Naddu għal silta oħra ġdida minant Gilbert Gauci, kolna smajna silta tiegħu Breathe diversi xurilu hawnhekk permezz ta' Mużika Mod Ieħor. Issa il-ġdida ta' Gilbert Gauci jisimha My Emergency. Tell me what's up, look, 'cause I can handle silence. No, tell me what you want, 'cause I'm swimming in sirens and lights, sirens and lights. Warning, don't know if I can make it till morning. I'll walk to the light. Warning, I feel the hurricane forming. It's landing tonight. We tick, tick, tick on a time bomb. Why do we walk all the full time, play on a landline? We're starting fires for triple lobs for anarchy. Oh, oh, baby, you're my urgent, my emergency. I try to read between the lines, perfect
between you and I'm just blind. I'm losing my mind between the devil and those deep blue eyes. I'll feel this in the morning. Oh, warning, I hear the hurricane roaring. There's no time to wait. Warning, the pulse, pressure, rhythm are soaring. It could be fate or fate. We tick, tick, tick on a time bomb. Why do we walk all the full time? Play on a landmine. We're starting fires from triple loves for anarchy. Oh, baby, you're my urgent, my emergency. Is it a crime? Is it assassination? Is it a time? Is it a last chance? Was it a dream? Was it imagination? It's my emergency. You're my emergency. We tick, tick, tick on a time bomb. Why do we walk all the full time? Play on a landmine. We're starting fires with triple loves for anarchy. Oh, baby, you're my urgent, my emergency. My Emergency minant Gilbert Gauci waqt il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. U qabel ngħaddu għall-aħħar silta rrid ifakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation li sibuha bħadejja permezz ta' m3p.com.mt għax fil-verità hemmhekk huwa fejn żommu d-dettalji ta' dak kollu li huwa għaddej, avolja jiena nsemmilkom ToniSant.com imma permezz ta' m3p.com.mt u għafejn nkunu nafu għaxxur u snin li ġejjin illi dan illi ġej issa huwa Franki Kalleja. Tedjanti u għal-isem li qed juża biex jirrekordja bih, ma naħseb li huwa kollox ħlif Tedjanti. Ħanisimgħu is-silta tas-sajf tal-2022 min għandu jisimha Top il-Fuq. Ħadd nisbaħ il-Knisja, nisimmis il-pulita nofri paċil ta' madwari, basta mhux gejjew samrani u ċertu xogħol sar tedjanti, dejni ħelli migranti kemm inħallsuhom mhux importanti, mhux bħalna ignoranti top il-full, top il-full, top il-full, top il-full. Il-pakett jien l-estejtu, mal-ħart jien armejtu, memx għalfejn għamlu plejtu, il-nis min jaffejnu, piknik laħrax mal-familja, ċalaħam fuq il-grilja, man raħallejna l-dawarajna, fuq kollom kull maċtajna, top il-full, top il-full, full, top il-full. Il-bistiċekku l-ingravata, il-pajisa mill-paprata, mal-nisħobuni u jaboduni, la taħħom u mamluni, u jibisett mill-lowni zett, I'm right and fuck you Jack, don't you worry na fil-taġlek, imla l-bajja biddek ċers, għax top il-full, top il-full, laqwa top il-full, laqwa fil-dinja, top il-full, laqwa fl-Europa, top il-full, top il-full, ġeski xrajt bl-overtime, xi minix bħall-oħrajn fil-bajjiet indar dal-lajn, mill-armir sawiet il-lajn, gaz dawn mal-kantuniera, bil-markwanna mill-karriera, memx għalfejn indicator, xi moħħi calculator. Top il-full, top il-full, top il-full, lawa fid-dinja, top il-full, lawa fl-Europa, top il-full, top il-full, l-orizzont jew in-nazzjon, nikwans ma' l-kolazzjon, nettu l-1 ħażelt ma' demati, mużejżiet u self-stick, uqgħod sewa l-profile pic, sar Madonna kemm għandi likes, min tal-ostja kemm in alright, għax top il-full, top il-full, top il-full, top il-full, top il-full, it-tieġ kien sabiħ, ġbar ġarrejniħ, xmalla msejna l-iħ,
Għallam sejna l-iħ bil-loki hemm il-kju, koddejt sewm 17 ir-ruħ, ifriġna mwaqfin, full imqaġdin u flok biċċa xraj biex għandi ħafna dejn, xraj kbir aktar mill-bar, sibijiet ħajfawni fil-qabar u l-uffiċċju fuq is-siġġu, mill-ħafna sagrifiċċju, il-promotion għaddi nistenna, forsi darba jinnitenna, u doppel-full, 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 għaklek doppel-full, doppel-full. Doppelfull, doppelfull, doppelfull! Doppelfull! Ah! Doppelfull! Għabet doppelfull mis-sajf tal-2022 ħana ġeraf tbim ta' podda toħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor. Għabena ħallikom fakarkom bħal-dajem l-dettalji u l-kuntat u ma permezz ta' ToniSant.com. Komplu u dossib ta' kif nfuskom bħal-dajem u minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.